I evo nas u novom videu, prvi za 2025. Nadam se da ste dobro ispratili 2024. I sad se okrećemo 2025. U ovoj godini ćemo se baviti malo i sa sportom, kao što sam i rekao u svojem prvom videu. Biće tu nešto malo trčanja, bicikle, plivanja, što sve zajedno čini triatlon. Nadam se da ćemo imati neke goste iz svijeta sporta, neke sportaše koje ja osobno poznajem, a i vidjet ćemo možda neke nove ljude ćemo i upoznati ovdje. Vezano za Bitcoin, definitivno jedna uzbudljiva godina ispred nas. Iščekuje se sada u prvom mjesecu inauguracija Trumpa i da vidimo šta će to donijeti za Bitcoin. S obzirom da se u Americi najavljuje, ne znam, to ćemo morati se rezati, ne znam šta ne znam, Bitcoin treasure, sve engleske riječi su mi u glavi. Kako stvari stoje, 2025. bi trebala biti jako bullish godina za tržišta, pa tako i za Bitcoin. Nas ne zanima toliko na kanalu ovo ostalo, ali definitivno korelira i sve se vezuje uz makroekonomiju i uz likvidnost na tržištu. Tako da ove godine očekujemo jedan veliki rast. Nemojte mi zbog toga biti previše optimistični i nemojte hrliti, trčati, kupovati Bitcoin. 2025. će donijeti puno novih pomaka na tržištu, pozitivnih za Bitcoin. Kako bude cijena rasla u 2025. godini za Bitcoin, tako će i veliki optimizam zavladati tržištem. Svuda će iskakati vijesti po televiziji, internetu, na indeksu i tako dalje, na ostalim portalima. Čitat ćete svakojake članke od novinara koji baš nisu dovoljno upućeni i koji nisu proučili dovoljno Bitcoin da znaju o čemu pišu, ali s obzirom da je to nekakav trend na tržištu i svi ljudi su jako zainteresirani kako cijena raste, želim samo da ostanete mirni i da vas to ne ponese, da ne trčite i ne žurite, jer uvijek se cijena kad tad i vrati natrag dolje, pruži nam još prilika za kupovinu. Jako se veselimo 2025. godini. U ovoj novoj godini sam si stavio nekakve nove izazove. Jedan maraton je recimo u planu za kraj godine, definitivno. Nisam još do sad nikad trčao maraton, tako da jako me zanima kako će to ići. Te treninzi bi trebali biti malo teži u trkačkom dijelu, ali nije ništa sad toliko spektakularno, nešto što nisam navikao zadnjih godina. Samo evo recimo da prve 2 godine kako sam krenuo u triatlon, to je bila 21. i 22. gdje sam baš jako trenirao, definitivno svakodnevno. Prijašnjih godina sam trčao u Saucony tenisicama, koje su trkačima vrlo poznate i sportašima, možda ovako široj javnosti nisu toliko kao Nike, Adidas i ove neke ostale tenisice možda koje se koriste u casual, ali definitivno jako dobre tenisice s kojima sam bio izrazito zadovoljan. Ali neki prijatelji, neki trkači, neki sportaši koriste Asicsove, pa sam rekao ajmo probati neke nove. Za ovu godinu sam odlučio promijeniti tenisice na Asics sa Saucony, kojima sam bio jako zadovoljan, ali čisto malo za promjenu. Ovaj model tenisice je na YouTube-u najbolje ocijenjen od svih trkača i puno kanala što sam malo proučavao. Fantastične su, ne mogu ništa reći, ali su mi pola broja prekratke. Nažalost, moraju ići. Već sam našao nekoga ko će ih kupiti. Tako da morat ću probati naći 44,5 s obzirom da mi ovaj 44 je premal, ali nema ih za sad nigdje na tržištu, ali nadam se da će se pojaviti kad tad. Do tada imamo jedan isto model od Asicsa, ovo je Nova Blast 5, jako su udobne, ovo mogu stvarno preporučiti svima, svim početnicima ako bi neko tu htio ko me prati početi trčati. Evo definitivno ova tenisica je cjenovno prihvatljiva, do 150 eura se može naći. Ovaj put sam bio pametniji, uzeo sam 44,5 i to je moj broj koji mi je očito potreban jer nemam nikakvih problema sad sa nožnim palcem, imam dovoljno lufta, mislim morate si dati lufta obavezno, barem pola broja. Tako da eto, ne znam kome se sviđa boja, nekom da, nekom ne, ali nije baš bilo nekog izbora. Nažalost kod tih dobrih tenisica baš nema nekih izbora boja, ali eto, ja sam zadovoljan, ovo nisu tako loše, ajde. Tako da u njima sad treniram za sada i nadam se da ću Super Blast 2 probati negdje naći na internetu ili u nekoj trgovini, ali eto, jako je teško. Znači, ovaj kanal će se tu pretežno baviti financijskom nekom edukacijom, savjetima i nekako vas želim svih potaknuti da krenete učiti malo, da pročitate nešto, da pogledate još neke stvari pored ovoga što pričam. Nadam se da ću vas zaintrigirati, barem u dovoljnoj mjeri. I za kraj da povežemo te dvije teme, zato jer kad se čovjek krene ozbiljnije baviti sportom, automatski pokrene lavinu svih ostalih dobrih promjena. Tako da na valu toga sam prestao i bio pušiti,
smanjio alkohol, smanjio lošu prehranu, nekako sve više i više pazio na to da budem nekakvom rasporedu u isto vrijeme da se legne, u isto vrijeme da se probudi čovjek. Puno se bolje osjećam od kad sam te neke loše navike zamijenio sportskim navikama, tako da imam se čemu veseliti i nekako ti uzbudljivi događaji me motiviraju samo da budem još bolji, da treniram redovito. To sve pomaže u svim segmentima ostalim, kao što sam rekao, tako da evo, neka to bude mali poticaj za 2025. za sve one koji možda planiraju, misle, još uvijek donosite neke novogodišnje odluke. Pa evo, da vas malo možda pokrenem i ja, da vas potaknem, javite se slobodno, pišite u komentarima koji su vaši planovi. Ako vam ikako mogu pomoći, nemam ja sad toliko velikog iskustva, ali definitivno ja već 4 godine treniram, imam nekakvog iskustva, pa mogu u tom dijelu možda dati neki savjet. To je bilo to za ovaj put. Nadam se da vam se svidjelo ovo kratko izlaganje za početak godine. Vidimo se ubrzo u novom videu i do tada budite mi zdravi, trenirajte i štedite u Bitcoinu. Pozdrav!